الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on donama on jarnama on tolnama ka lawol kisal ɗo on tolnama ka radio fotten gollen Guinée ara musidɓe julɓe tedduɓe wono gelorɗon noon hiɗen fododirno wondema Oustaz Abdoulaye Bruxelles ko kamɓe woni ko senoto ka fotten gollen ɗo hande ɓe waɗana en nde ɗo yewtere haray ɓe jaɓuno ɓe maaki komen mako dikon kono ɓe heeɓi ganto ko gantini ɓe on yafoto hara on seytinali koɓe anduɗon fota fota iɗon gueeli wona ɓe jeeyaɓe e firtayɓe ko halda kono noon ɓayiɗon gueeli piiji ɗin ko machallah haray ko Allah moyi konko ɗum woni ko laatoto enen en eɓɓay tu woni haray hari en eɓɓodi enen e maɓɓe wondema ɓe seenoto ka radio ɗo ɗum ko radio fotten gollen Guinée immorde taneri kono newaki kono inchallah nde haldidande nde haldiduɗen e maɓɓe oya radio ha e oɗo khutba juma hino laati ɗum ɗon inchallahu hiɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allahu newnan en newo haray min on mi hewtutun ka mon ɗo hollitugol on ɗum haray ko yo yaafo meɗe yaafini e moɗon fota fota siko sago amen si min haldidi e moɗon koyo new kono si tawi ronki laatade hara ko alhaali ganto haray ɓe jeeji en fota e jaɓa ɓe gantu maɓɓe ngon haray min on mi jaɓaniɓe gantu ngon haray ɓeɗo tori on onon kadi on jaɓanɓe gantu ngon karamo ko meɗen kadi Cheikh Mahfouz Ba kamɓe kadi ɓe jaɓaniɓe e gantu maɓɓe ngon haray en fo meɗen yiɗen torodiri jeejidiri mo kala e meɗen yo jaɓanɓe gantu maɓɓe ngon haray ko gantu jaɓinigo ko gantu ngo tawi tigui tigui on wona ni ɓe faalirano few ko noon piiji ɗin ko machallah kono Allah moyiri hunde nde wo ko noon nde laatorta haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko min oɗo musidɗo moɗon Mouhammad julde Diallo jibinande Bagnan laabe andiraɗon Bagnan technologie service e lawol kisal haray musidɓe julɓe tedduɓe haray koyo en wakkilo fota no ɓeydiren ngol ɗo kulol allahu subhanahu wa ta'ala wona yawitagol en wona wigol men kulol Allah ngol ala hingol woodi si ngol alano on tigi waɗatano ko woni e waɗude kon o woɗatana ko kadi ko woni e woɗade kon ɓerɗon gueli julɗo on koyo o waɗu ko o hani wadde kon o woɗo kañum kadi ko o hani woɗade kon ara noon ɗo si pularngal wayi non woɓɓe goo are karamɓe famirta ko wiyete waɗugol ko yamirore allahu subhanahu wa taala e yettinande nelaɗo men on Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam on tigui waɗa ko nafata ɗum e ko nafata yimɓe ɓen kon aduna e lahira o wakkilo o waɗa ɗum amma tigui tigui on ko wiyete kon woɗagol andi ko woɗɗitagol on tigui woɗɗito boneji ɗin o pottitoɗi few o anda pellet ɗiɗo boneji ko boneji ɗiɗo ɗi moƴƴanamo ɗiɗo ɗi nafatamo ɗi nafa
ɓe o wuuridi ɗi nafata kañum kadi ɓe o acci ka hoore leydi ɗo hara ɗum ɗo ñino walla en pellet koyen wakkilo pottitoɗen boneji ɗi wakkilo ɗen waɗen moƴƴereji ɗi hara noon musidɓe julɓe tedduɓe saɗi moɗon ko tooli moɗon e oɗo émission meɗen hara wono gelorɗan noon kala tuma kala e alarba haray oɗo émission no laati kalawol kisal imo laati ka radio fotten gollen guine e alarba o alarba gila e 11h on haray ha e midi on ko tooli moɗon min jonno e o numéro ji ɗi wawato noddude noddon humpodiren amma si émission o lanni kadi ma takko ka o lannoyta ɗon haray ɗon kadi meɗen ngabbi ka Facebook ɗo kala faalaɓe noddude hiɓe wawi noddude ɓe répondete haray ɗe wiya ɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe haray koɗe wiya toon amma ka noddugol neɗɗo on ko yo o prépare ko o makata kon hara o ɗuɗɗinaali panndi hara o juutinaali panndi maakoji ɗin si juuti soñjay woɓɓe si ɗi raɓɓiɗi kadi ɗi faamaaki ɗi soñjay woɓɓe haray si ɗi araali kadi ɗi nafata kadi woɓɓe si ɗi ari ɗi nafay haray musidɓe julɓe tedduɓe ko tooli moɗon e oɗo émission haray meɗen weltani on du'ani on fota fota hiɗen weltani kadi karamo ko meɗen ɗum ko oustaz mahfouz ba haray wono gelorɗen noon ɓeɗo karamokoɓe meɗen yiɓe wakkilani en fota en tini yontere hande yewtere nde ɓe waɗani en nden fi du'a haray ɓe tawano kaɓen haray yoɓe yiltito ka lawol kisal ga ɓe yiyay ga ko nafata ɓe moƴƴa e nden ɗo yewtere ɓe yiltito ɗon ɓe ndaara ɓe wakkilo ɓe jento ɓe wakkilo ɓe ɓeydo nde tawde noon haray wono gelerɗen noon nelaɗo men on Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko kamɓe woni ko maaki addu'a'u huwa al ibad haray ko du'a o woni dewe ɗen cheikh mahfouz ba karamokoɓe men en wakkilaniɓe en fota fota haray nde yewtere maɓɓe nde ɓe waɗani en ka lawol kisal ɗo e ka radio fotten gollen guine yontere hande yewtere nden no laba fotano kayre woni yewtere ɗimmere amma yewtere aranere nden kam no toon nden ɗon ko yewtere ɗimmere nden ɗo yewtere maɓɓe haray hinde labba moƴƴano wakkilo ɗen ɓayru en fop meɗen ko en wonɓe du'ade alamu ala e du'ade neɗɗo on sino ka nder julde aray mo du'ade si tawi himo ka kene o aray du'ade si tawi woni kadi o du'aki o aray kadi du'anede mandi fof e muɗum ko goo o du'ane ma o du'ano joni noon nde ɗo hunde ɓayru ko nde yamirande ino hani ka anden no nde waɗirte anden sartiji mayre anden no nde jokkirte anden no moƴƴiniren hunde nde haray wakkilo ɗen fota e senagol ka lawol kisal ɗo janto ɗiɗo yewtiriji wakkilo ɗen kadi en fop meɗen woni ko onon jentiɓe lam ɓen fewdo ɗo woni ko onon jentitoytoɓe lam si feƴƴiɗo woni ko onon senditayɓe ɗum ɗo fiyo yimɓe janto on fop moɗon en fop meɗen en turki allahu subahanahu wa taala yo allahu yoɓɓon ko ɓuuri moƴƴude jotti enen ɗo fuu yandi wakkilo ɗen jeeya ɗen e nokkeli ɗiɗi jeeya ɗen ka jannoɓe ma jeeya ɗen ka jangoɓe wata e wono hara e an ala e ɗiɗo ɗiɗi wata en jaɓu wonde fes hara en ala jangude ko perdi ko perdi ko perdi ko perdi so daari hande musidɓe julɓe tedduɓe ka duɗal
duhiɓe hisuɓe ɓayir ko lawol kisal wi'a wonɓe ɓen ka télégramme ka lawol kisal ɗo ɓen si on daari noɓe woni e jangirde noon on tawa ɓeɗo ko ɓe hisuɓe tigiri so daari wonɓe e jannude ɓe ɓen noɓe woni ɓe e jannirde noon tawa ɓeɗo kadi no hisi e jannugol neɗɗo ɓeɗo ko hisuɓe sen daari kadi ka duɗal suddiɓe hisuɓe andi ka lawol kisal o ma tawata neɗɗo ko wonduɗo e kisal neɗɗo noon kara han o wawata wonirde ko o hisuɗo o anda dina makko kan kara han o wawata wonirde ko o hisuɗo o jangali dina makko kan kara han o wawata wonirde ko o hisuɗo o faama dina makko kan jangugol dina kan faama gollitira koyen jogito ɗum soobe ɓuri ka jogitiɗen ɗo ñaama yara men o hiɗen fellitani hoore men ngolɗo nafagol men e ngolɗo yarugol men ɗum ala e mankude si ɗum ɗo mankirali en jangugol men dina kam faama gollitira mankiri en haray yo en andu ɓen ɗon mankinɓe ɗum ɗon haray ɓe mankinama ko molana haray si ɓe julɓe tedduɓe ko torodirɗen jeejidirɗen koyen wakkilo no faamiren kaɗo dina eno gollitiren kaɗo dina haray ko ɗum ɗo woni ko waɗeten haray inchallah wattane yilay ɗum nde tawde noon neɗɗo on ka hoore leydi ɗo kono waɗiri ɗum wo o heɓiri nafa kono o waɗiri ɗum wo o heɓiri nafa kono ɗum ɗo mankiri wo o perdiri kono ɗum ɗo mankiri wo o perdiri haray wattane yilay ɗum so baben men waccirama gandal haray enen kan itte sikki haray haray aw haray tigi tigi on si baben men waccirama gandal haray ko enen ɓuri handude ɗum ko enen ɓuri handude ɗum nde tawde noon neɗɗo on si o jangi dina makko kan o faami o heɓay nafoore ɗam ɗo gurna haray wattane yila moƴƴa e jangugol dina kan e faamugol dina kan e gollitirgol dina kan ko ɗum ɗo woni ko nafata en haray musidɓe julɓe tedduɓe wakkilo ɗen ɗum fota fota nde tawde noon haray pellet gonɗo jangugol men kaɗo dina faama gollitira ko ɗum woni nafoore ɗam ɗo gurna si ɗum ɗo mankiri neɗɗo haray o borrama haray o mankirama haray en torodiri en jeejidiri yandi wakkilo ɗen fotano faamiren kaɗo dina ɗum ɗo noon haray koyen andu en gandal ngal wona nitungal heɓorɗa ko ma on jogui wakkilo moodi nde ɗo wakkilare nde tawde tigi tigi on ko ɗum woni ko nafata en haray wattane yilay ɗum fota hara en wedditaki en weltidaki e ngolɗo janngol kaɗo dina neɗɗo on neɗɗo on hande so wakkilike wawa ɓeydade dina makko kan ngara ɗum nandi ndaare nema ndaare newende ndaare moƴƴere nde allahu subhanahu wa ta'ala on neldi en pellet ɗen andani hoore meɗen oɗo nema mo marɗen hande so tawno hara ko mawɓe men ɓen marno oɗo nema hareno ɓe wakkili no ɓuri ni hareno ɓe kelɗuno ɓuri ni hareno kamɓe tigi tigi on ndeyi heɓatano ko e maɓɓe mo wakkilaki joni wata ɗum heɓo e men enen kadi so wona ɗum hare moƴƴanayi hande ko ko neɗɗo o toloto ka makko ka dardanke makko simo fa laara mo suddi mo suumi
himo ɓanni ɗon téléphone makko hara himo jento darsu makko himo fiino himo darta himo rewto nema molnaɗo o heddi wo ko heddi ko si ɗum ɗo ƴettetano tun waɗe ka nder salaji meɗen wano ɗum woni e wonirde e nder salaji téléphone ɗin hara ko waɗirgol hyper enva ma bluetooth si ɗum gadno gaseno menen meɗen yiɗuno ƴettude ɗum ɗo watta ka haqqille moɗon kono ɓayru gasirta noon neeɓi fof neeɓi ko ma wakkilo ɗen musidɓe julɓe tedduɓe haray miɗo tori on jeeji on fota mo kala e meɗen yo wakkilo musidɓe julɓe tedduɓe haray kaɗo diina meɗen ko diina ka tawi koka wondan ka en e naforeji molnaɗi ko diina ka tawi eka wondani en e moƴƴereji molanaɗi kono noon ko si en jaɓi en naftori ko si en jaɓi en faami ko si en jaɓi en gollitiri ko si en jaɓi en waɗi ko hanuɗe waɗude kon en woɗiki ko hanuɗe waɗade kon oɗo alhaali aduna mo tawi hande ko oɗo woni e wonde sabu ka heɓaynoɗen gandal diina ka janngaynoɗen diina kam faamen gollitiren si o wonani en sabu angal ɗum haray jommum wattan haaliɗa haray jommum wajitaki haray jommum taskaki haray jommum moƴƴinali haray musidɓe julɓe tedduɓe en torodiri en jeejidiri yalndi wakkilo ɗen no janngire haray oɗo émission men hannde ko fiinde ɗo julde mi arana on e émission men on inchallah nde ɗo julde ko wono gelorɗon noon ɗiɗo ngeli hono kamen laggina ɗo ɗeɗo juulirɗe lebbi boyi ɗe fermi joni noon ɗe fermiti nde ɗo fermitande majje yo taw hara enen kadi courage men on kadi o fermiti wakkilo ɗen seeno ɗen ka juulirɗe juuloyen on tini wowloɓen no wowla suttude e sattude ko accugol ko sutti ɓuri sattande suttuɗo wowtanoma wowanoma wawanoma juulugol ka nder cuuɗi on ɗum addi en addi oɗo émission ko fii wata koko wona e juulede ɗo ka cuuɗi wata ɗum ɗo wallu en ha hara en salato juuloygol ka juulirɗe ɗeɗo juulirɗe ko fimen ɓe darnira fimen ɓe waɗira ndaare min on mi anda e juulirde hay o wotere nde tawata si on seeni kay koyo yoɓu mbuuɗi naaton si juulo mi anda neɗɗon si on seeni kay ko ma wona probléme si naaton haray ɗum ɗo fuu ina holla en kaɗo diina men l'islam newende ko ka wondi hande e juulirɗe goo no woodi haray ɗe golli fota hiɗe darni moƴƴa hiɗe laaɓa ha hara tellement ko ɗe moƴƴini hara tigi tigi on si tawno wona fi juulugol noon si tawno kaka yoɓete naate on tawa goɗɗe ɗen no moƴƴina ɓuri ɗen juulirɗe yoɓeteɗe naate haray ndaare hande ala juulirde ka hoore leydi ɗo hittunde wa juulirde nden ka suudu kaaba kono a yoɓata fof si naata siɗon feƴƴi masjidu nabawi o madina a yoɓata fof si naata ko hino accita hino waɗirani ɗa musidɓe julɓe tedduɓe koyen andu pellet ɗum ɗo fof ko nafoore wodani to jaɓu fiw juulude ɗiɗo waɓutuji ka suuɗi no woodi ɗo e woɓɓe gila juulirɗe nen uddita ɓe juulali waɓutu ka suudu
ɓe juulali kadi e saffa ɗimmo o saffa arana ɗum ɓe juuli on geli ka duhiɓe ɓen aray ko saffa arana on moƴƴi ɓuri ɗimmo ko ɗimmo on moƴƴi ɓuri tammo ko tammo on moƴƴi ɓuri nayaɓo ko noon yaari ha ka sakkitode amma ka suddiɓen kañum ko saffa sakkitiɗo on ko noon ɓuri moƴƴude hikka ɗon hikkiɗo on hikka ɗon hikkiɗo on fi hon ɗum ndaare dey hikma ndaare dey no labira ndaare sari al islam on no labira fi yo ɓeɗo duhiɓe ɓeɗo suddiɓe yoɓe pottodir ɓayri ko so ɓe pottodiri wonata nafoore so tawi ɓe pottodiri ko ɗon moƴƴata haray ko ɗum waɗi duhiɓe ɓen e suddiɓe ɓen no ɓe pottodirri wo ko ɗon ɓuri moƴƴinde ka hakkunde gorko janano e debbo janano haray tigi tigi o ko ye en faamu pellet oɗo haray tigi tigi on ko yen faamu pellet allahu subhanahu wa ta'ala himo yamiri en yon wakkilo courage ɗen e dina kan wakkilo ɗen e dina kan hara en néglisali dina kan haray négligence on o nafata wala nafoore haray tigi tigi on wakkilo ɗo yandi hara en jaɓali ɗum haray ko wakkilagol moƴƴa haray musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama fota fota yo allahu subhanahu wa ta'ala on weltanama haray ko wakkilotoɗen ko fi en andu pellet haray allahu subhanahu wa ta'ala ko moƴƴo moƴƴi kadi e meɗen enen kadi jaɓen nde ɗo moƴƴere so taw hara neɗɗo koye oɗo zamanu men o majjata koye oɗo zamanu men o wonatamo tawi hara haaju makko ala e kaɗo diina hara haaju makko jokka kaɗo diina noon haray no wolɓini ha feƴita haray musidɓe julɓe tedduɓe meɗen weltani on meɗen jarni on fota haray mi arta e moɗon ɗo yaafa ɗon hay soko ko faami haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko ɗum ɗo wonɗen e andintinde jama on fi yoɓe watta yila e nde ɗo julde fi yoɓe watta yila e nde ɗo julde inchallah haray koyen wakkilo fota inchallah nani haray tonton Rachid jusqu'à 30 appelez 30 pour les auditeurs haray yafede ko minen woni faltodirde ga amen seytinali fino alhaali jiɗi yara haɗa ɗo émission men on naɓɓa mo ha 11h30 inchallah haɗa ɗo wawi noddude woni ko onon ton woni ko minen ga kala faalaɓe noddude hiɓe wawi noddude ɓe jonnete numéro on ko 657 sande haray ko tooli moɗon onon e maɓɓe inchallah haray ɗo weltana iɗon du'ana iɗon jarna inchallah
are ko tolli mo are musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama mi jarnama foto inchallah are ko tolli moɗo inchallah après vous enlevez le bit après bismillah rahmani rahim inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa ya ikhwatal iman وأحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله مصيبة جلبة تدوبة أو ولتناما أن جرناما أن تلناما كالراديو فتن غولن جنة إمورد تانيري هاري كتولي مودون هيدو ولتنا هيدون دوانا هيدون جرنا هاري نون وانو غلر دون نون إن هالدنو هنده كو أستاذ عبد الله بريكسل وني كو سينو تنو kono yiɓe gantini hiɗen jaɓani ɓe ganto maɓɓe gon karama ko meɗen oustaz mahfousi ɓe salmina on kamɓe kadi ɓe jaɓani mbiya ganto maɓɓe gon onon kadi jaɓe inchallahu yontere hande haray ko kamɓe woni ka radio ɗo inchallahu haray ko teddugal e moɗon ko tooli moɗon haray musidɓe julɓe tedduɓe haray ko musidɗo mon on Mouhammad julde Diallo jibinande bañal labe andiraɗon bañan technologie service e lawol kisal hande ko wonɗen e yewtude ko fi nde ɗo julde haray ko Mouhammad julde Diallo woni e yewtude on fi julde nden haray ɗo ko tooli moɗon hiɗon weltana hiɗon jarna haray wano gellorɗen noon lebbi ɗuɗuɗi feƴƴi hari kaka cuuɗi wona e juulede kono ɗum ɗo feƴƴi dey fiye en wawu andintinde jama on joni ɗum ɗo feƴƴi wata ɗum ɗo jokkite hande kadi ka cuuɗi ko ɗum addi en suɓo oɗo émission men ɗo hande nde tawde noon juulugol ngol ka cuuɗi wonande duyiɓe ɓen haray tigi tigi on kosi ɓe waɗali ɗum ko ɗum ɓuuri moƴƴude senagol maɓɓe ka juulirɗe ko ɗum woni ko moƴƴi ko ɗum kadi woni ko nafata ko ɗum kadi woni ko yamira nde tawde noon allahu subhanahu wa ta'ala allahu subhanahu wa ta'ala o holli en ka alquran o holli en nokkeli ɗuɗuɗi ka alquran nokkeli haray 53 o yewti en fi nde ɗo julde haray musidɓe julɓe tedduɓe koyen wakkilo no juuliren ka juulirɗe haray ko ɗum ɗo waɗi oɗo émission hande yaafa ɗon wona yawitagol wonɓe e juulude ɓen wona hollugol ɓe ala e juulude kono ɓay suttude e sattude ko accugol ko sutti ɓuri sattande suttuɗo wowama ka cuuɗi haray ɗiɗo mawdi koye ndi change few koye ndi acce few koye ndi terte few ndaare ka suratul bagara ka aya 43 allahu subhanahu wa taala o wiyan ɗo wa aqimu salat wa atu zakat warkaw ma arrakiin ñinne julde ne totton zakka on juulon wondude e juuloɓe ɓen juule wondude e juuloɓe ɓen haray wakkiloɗen e ɗum hande si en daari en taway ha joni no woodi wonɓe e julɗe ka cuuɗi ha joni no woodi wonɓe e juulude ka place ji mum ha joni no woodi wonɓe ɓe tawata yawgol ngol ka juulirde hiɓe welsidi hiɓe wedditi ha woɓɓe no tirti wedditagol e nde ɗo julde haray koko hulɓini ha feƴƴiti itti e sikke noon tertagol ngol ko welsinagol ngol noon addata tertagol ngol haray musidɓe julɓe tedduɓe wakkiloɗen seenoɗen ka juulirɗe juuloyen wakkiloɗen kadi deyɗen seenoroɗen kadi no haaniri noon si en hewtoyi ton kadi hara en lorraali wonɓe ton hara en son jaali ɓe tawɗen ton seenagol ngol law ko ɗum ɓuri moƴƴude
saffa arano on no ɓuri ɗimmo on kaddu hiɓe ɓen ɗimmo on no ɓuri tammo on no ɓuri nayaɓo on wakkilo ɗen seenoɗen law hande no woodi ɗo e woɓɓe ɓe tawi kamɓe hiɓe wakkili ka ɗeɗo juulirde udditano ko hay saffa ɗimmo ɓe juulali itti e sikka kan ɓe woppa saffa arano on ko saffa arano on tum ɓe juulata ha joni ɓe taƴidirali wono andirɗen noon neɗɗo on so continiri ni ha o heeɓi 50 ko wi'a kon Allah harminay ɓandu makko ndu natugol yiite ɗum ɗo no ɓuri jawdi ɗum ɗo no ɓuri jaman ɗum ɗo no ɓuri kange ɗum ɗo no ɓuri ko ɗaɓɓete kon ga si wona hara koko ɓuri ɗum ɗo ara ko ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe wakkilo ɗen seeno ɗen e ɗeɗo juulirɗe juuloyen haray allahu subhanahu wa ta'ala o yeetike en ka alqur'an warka uma arraki'in juule wondude e juuloɓe ɓen haray noon hande ka fewndi ɗo nde ɗo wedditande e nde ɗo wesindare nde woɓɓe goo mari haray tigi tigi on iɗe wiyaɓe yoɓe watta yila ɓe terto ɗum sen daari ha kayka suratul baqara ha joni suratuwol ngol ngol fuɗɗi tum ngol mutaki hay e seeɗa ngol yewti en fi julde ngol wi en allazina yuminuna bil khayr wa yuqimuna salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ɓen ɓe tawata hino ñiiɓini nde ɗo julde ara no ñiiɓigol nde ɗo julde musidɓe julɓe tedduɓe ko yen andu pellet ko ma on tigi heɓana julde nden piiji 5 en lintay ɗi ɗo fiyo en ɓeyduɗi faamude haray gogo taw ko ma on tigi waɗana sarti julde nden so ara e mayre si ɗum ɗon feƴƴi o hara o juulay wagutuji ɗin no ɗi juulirte noon ɗum ɗo woni ɗiɗi sartiji julde nden hiɗen andi ɗi no jeeya e sartiji ɗin ƴettugol coñci ɗin no jeeya e sartiji ɗin wakkilagol hara tigi tigi on honno siko salligi salligoto siko tamagol tamato siko longal woni e on tigi o waɗay ɗum ɗon hara o ronkali waɗude ɗiɗo sartiji so arana nde ɗo julde kono noon wattane yila ka sartiji ɗon moƴƴa hara hiɗen andi no woodi hande e duhiɓe sukaɓe tawata dolokke on no raɓɓiɗi hara si ɓe turike tum ko wirnano ɓaawo ton kon no wawi yaltude hille si ɗum ɗo yalti haray sarti ƴettugol coñci ɗin bonirimo ko newnana yo juulu nde ɗo julde hara ɓornaki ko on mo ala ka ɓorno ma o taɗana ka ɓornagol ma himo jogana nganto kono ammo ala nganto ammarɗo coñci ɗuɗuɗi acca ɗin ɗon ƴetta coñci ɗi tawata hino windi ɓaawo majji piiji a sowinsinay juuluɗo ɓaawo ma on a turoto tun awra ɓaawo o yaltita haray ɗum ko ella e timmingol ɗiɗo sartiji no tawa noon e ko heɓata ɗum ko ɓuri heewde kon ko ɓe seenata ko ɓen law ka julde ɓe seenata ko lawɓen ka julde ɓe hawrodira e imamuɓe hara ko suɓuɓe ɗo o yi o juulugol 2e tour ma juulugol 3e tour ma juulugol 4e tour ɗum ko ella moolanaɗo moole hiɗen fellitani hoore men siko million jiyanteno on tigi wonata 2e ma 3e siko milliard jiyanteno on tigi wonata 3e ma 4e kaka premier o wonata si liste makko windama ka premier o weltora e moƴƴa o jarna moƴƴa o wakkilo o tawe ka premier haray noon ko honno wonirta siko jawdi a wona e premier siko juulugol kan a wonata premier ɗum ko ella moolanaɗo moole nafa nde ɗo julde e baraji ko heɓoto kon e nde ɗo julde ɗum eɓɓodira few e mbuuɗi wo ko on tigi jonna ka aduna ɗo ko ɗi ɗuuɗi wo ko ɗi ɗuuɗi mo wallindinama e mbuuɗi ka gabro makko ko honɗum nafatamo kono mo wallindinama e baraji ɗin ka julde est ce que ɗum nafatamo ɗum ɗon nafaymo abadan ɗum ɗon nafaymo ha pooma ɗum ɗon nafaymo ha lutta ɗum ɗon nafaymo ha o welto ɗum ɗon nafaymo ha ka tawata nafoore no hatti
musidɓe julɓe tedduɓe haray bani adama on haray hiɗen hani famude bani adama na ko lannata concol no lanna alaji no lanna ko gollaka hoore leydi ɗo no lanna kono bani adama on o lannata few bani adama on eggay woni ko iwgol ka aduna yaha ɗo ha iwoya ka aduna ɗo hewtoya ka gaburu muɗum gila ɗon ko si on tigi moƴƴinno ga o lutta e nder moƴƴere si on tigi bonnuno ga o lutta e nder bone haray musidɓe julɓe tedduɓe on andi fi neɗɗo on ala e lannude joni noon ɓayru lannata wakkilo ɗen moƴƴinen fi en heɓoy ka luttata ton ɓayna luɗɗo lutteten hara nde ɗo julde wakkilo ɗen jogitoɗen nde hoore soɓe en yewti fi piiji ɗiɗi gogon taw wiwɗen ko yo on tigi waɗu sartiji julde nden hara kañum kadi o juulay fewdo ka juulete ɗon wonande o faalawo o juulata woni ɗiɗi haray tataɓon ɗum koyo o juulir no juulirte noon no nelaɗo men on Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam no ɓe yettiniri noon yo juulire hande ɗum no laɓɓina fota noon ɗum jiɓaki goyi siya habbiri siya naati ka nder julde ko honno hanɗa wa'ude ko honto hay duwaɗa wadde ɓerde ma nden ko honno ko ɗum waɗi karamakoɓe men en goto ɓe windani en deftere ɓe wi'inde aynal khashi'un ko honto yankiniɓe ɓe woni goto kala e men yo janngu nden ɗon deftere hay so windi tun ka internet nde yaltay aynal khashi'un o yiyayde ɗon honno tigi tigi on hinde laba moƴƴa karamakoɓe men ɓen no yewtiɗo yewtireji on tawa yiiɗi laba fota noon haray wakkilo ɗen fota no juuliren ka jama julde jama nden hinde ɓuri nde juulade nden simple goto on ko o juuli ka suudu makko isruna hiɗen andi 25 daraja ko ɗum woni darjaji nogay e joyi antun ka suuduma antun ka place ma antun ka wonɗa ɗon ya weƴƴituɗon juula haray ɓe juuloyɓe ka juulirde ɓe juulidi e jama on hiɓe ɓuruma baraji wasi tawi ko waɓutuji nogay e joyi kamɓe ɓe juuli an haray ko waɓutuji goto juuluɗa siko mbuuɗi en wakkilata ko yo ɓurdir ni ko woni o ko woni en wakkilata ko yo ɓurdir ni ko honno wakkiloranten haray ndiɗo honno ɗiɗo baraji ɗiɗo ɗi perda haray wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe nde tawde noon baraji no ɓuri mbuuɗi valeur wakkilo ɗen e ɗum moƴƴa wawen andude pellet allahu subhanahu wa ta'ala o moƴƴike meɗen en heeɓi piiji tati taw ma ɗiɗi haray si ɗum ɗon feƴƴi honno on tigi en heeɓi ɗi tati nayaɓum ɗum hara o juula e waɓutuji ɗin ɗi fof macci he musidɓe julɓe tedduɓe oɗo juulugol wonde acca wonde juulira no faalira waɗira no faalira ɗum hino hulɓini ha feƴƴiti wattane yilay ɗum musidɓe julɓe tedduɓe ndaare ko allahu subhanahu wa ta'ala wi'e ka suratul baqara ha joni ka aya 154 wasta'inu bis sabri was salat wa innaha la kabiratun illa ala al khashi'in wallinore muñal e nde ɗo julde ɗum ɗo noon ko mawnan ɗum sina ɓe yankiniɓe neɗɗo on si o wonali yankiniɗo haray o perdey nafooreji ɗuuɗuɗi ɗi o heɓayno ka julde makko si o wonali muññiɗo o perday nafooreji molanaɗi ɗi o heɓata ka hoore leydi ɗo karamo ko meɗen Oustaz Mahfouz Ba ɓe makanino en ɗum e hutuba maɓɓe ɓe maaki wo diina e muñal hino wayiwa hoore e ɓandu hiɗo geli hiɗen nana no make taƴi hoore feƴƴi barne haray si neɗɗo woni o muññaki haray tigi tigi on ko ɗum woni haray diina makko kan ka
nafirali mo ngol sengo ɗon hare ko ɗum waɗi koyen andu ngal ɗo muñal koyen gollitirngal ndaare ko allahu subhanahu wa taala wi en on kon ka suratul bagara aya 145 wasta'inu bisabri wassalatu haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo fof no holla en koyen wakkilo moƴƴa koyen watta yila wawen andude pellet allahu subhanahu wa ta'ala ko moƴƴiɗo e meɗen ndaare ka sen ari kadi toujours ka suratul baqara allahu subhanahu wa ta'ala no hiɓɓindirani en ɗon ngal ɗo muñal e nde ɗo julde o holli en himo wondi e ɓeɗo muññiɓe ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri ko onon yo gomnin ɓe wallinore muñal wassalati e julde nden inna allaha ma asabirin allahu on no wondi e ɓen muññiɓe haray en andi ngal ɗo muñal wona wedditete e ɗum e maggal wona welsidetengal wona hawketengal haray noon musidɓe julɓe tedduɓe ha joni ɗen torodira jejidira fi en watta yila e nde ɗo julde wattane yila e nde ɗo julde allahu subhanahu wa ta'ala toujours o wi en kadi hafizu rene ala salawati e dow julɗe ɗen wassalati e nde ɗo julde hakkundere fa umu lillahi qanitin e wondema koye en wakkilo fi nde ɗo julde nde ɗo julde musidɓe julɓe tedduɓe ndaare inde nde wonɗen e fillitade ɗo ɓen nden sono wo sono musidɓe julɓe tedduɓe ndaare mawɓe men ɓen haa kaɓe teddini fi nde ɗo julde ɓe wi en ko en julɓe ko en wonɓe e juulude hande sike heɓike e men mo juulata si heɓike e men mo wakkilaki fi hewtoygal ka juulirde julde jama julda e jama o hara yo andu himo tawa e juulayɓe ɓen kono noon o tawaka e tinniɓe ɓen joni noon ko faala ɗen ko yen eto tawe ɗen e tinniɓe ɓen wakkiloɗen e ɗum musidɓe julɓe tedduɓe haray wata en jaɓu few ronkude juulude hande noon si en daari hay ka ɗiɗo laawi meɗen en taway hino faamo ka laawi ɗuuɗuɓe no e ngolɗo laawol haaju maɓɓe ala e juulugo o wonde tuma yiwɗo e takko juulirde wonde ka takko laawol otoje no gaari kaarje no gaari mabbanaji no gaari fiyo juule feƴƴe min o mi yiyaali sino heɓo haray ko personnel je ɗen sino heɓo haray dow wona taxi o sino heɓo dow haray wona e otoje transport ɗen hiɗen andanile hoore meɗen koko nanuɗen no wowle ka leydi men ɗo yela moolanaɗo koyen 95% de muslima musidɓe julɓe tedduɓe yo allah wallu en ɗum wona pratiquant ɗum wona ko gollitirɓe harana jogiiɓe innanen tum yo allah dandu en jogade inde tum ronken jogade honno tigi tigi on ko nafata en kon e ko wallata en kon e ko moƴƴinanta en kon ara noon musidɓe julɓe tedduɓe min jonna o numéro on ka radio ɗo fi yo en waw noddude fi yo en waw famodirde haray numéro on ko 664 sande haray ko ɗum ɗo woni numéro on mo noddoton on fi yo en waw wallidirde ko saɗi moɗon ko tooli moɗon haray noon tonton Rachid no wonani en ka machine ji ɗo fi yo en waw faltodirde fi yo en waw humpodirde o weltantoɓe ko journaliste ɓe kelɗuɓe wajotoɓe kadi nder ga hiɓe kelɗi hiɗe weltaniɓe hiɗe weltani kadi ɗimmoɓe maɓɓe ɓen ɓe fo maɓɓe ha hewta hooreɓe ɓe nga ha hewta jooma radio o ɓe fof hiɓe du'ana hiɓe weltana hiɓe jarna haray tonton Rachid no kippani en machine ji ɗin inchallah haray en weltanike ɓe haray musidɓe julɓe assalamu aleykum wa rahmatullah
assalamu aleykum haray ɓeɗo ɓe yeehi kono hiɗe ngabbiɓe foti ko kamɓe foti ko woɓɓe goo hiɗe wiyaɓe ɓe fof maɓɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe e oɗo radio fatte gollen guine immorde taniri haray no musidɓe julɓe tedduɓe ko tooli moɗon e oɗo radio ko tooli moɗon e addugol publicité ji mon ɗin e oɗo radio ko tooli moɗon e wallitagol radio o e ko hanuɗon mo wallitade haray musidɓe julɓe tedduɓe haray émission men on hande ko fiinde ɗo julde haray moodi fewdo ɗo hiɗen weltano ɓeɗo wakkiliɓe juuloygol nokkeli gogoy juulirɗe ɗen hino ɓeydi moƴƴa heewugol yandi noon nde ɗo heewande woto taw hara ko fewde ɗo tun dey wano ka suumaye hiɗon geli fewdo ka suumaye on fuɗɗoto haray tigi tigi on honno heeway kono si ɓoro yiɗo lo'ay jooni noon no woodi e nokkeli tawata hay fewdo ɗo taw juulirɗe ɗen ɗe ala e heewude hiɗon geli tawno hara ko mbuuɗi sendeteno e ɗeɗo juulirɗe mi sikkayi mi heɓayno nde heewani so tawno hara kala arɗon ɗo juuli oyewe 100 000 ma 150 000 ma 200 000 ma hay siko sengol ley ɗon seeɗa ɗen fellitani hoore meɗen ɗeɗo juulirɗe ɗe heewayno diwde ha haray noon musidɓe julɓe tedduɓe faame wondema ko ɗaɓɓoyten e ɗeɗo juulirɗe ɗum eɓɓodira e mbuuɗi ɗum eɓɓodira e mbuuɗi kaka radio fotten gollen guine wonɗen numéro on ko 657 sande haray ko tooli moɗon hiɗon weltana hiɗon du'ana hiɗon jarna haray musidɓe julɓe tedduɓe wattani yilla e ndeɗo julde tentini noon oɗo futuro e geeƴe haray e subaka hande sen daari e ɗiɗo quartier ji meɗen o yiyay neɗɗo no woni ka quartier ɗon o andidira e imamu o andidira e salliɓɓen o andaka ka juulirde o yiyatake ton haaju makko ala ko woni haaju makko wo kono ɓernde makko nde weltora kono o ɓuttinira ɓandu makko eno o ɓuttinira ɓernde makko si ɓernde ɓuttinama e ɓaawo kelɗugol ka diina ɓuttugol ngu juutata si ɓernde ɓuttinama e ɓaawo yahugol ka juulirde juuloya ɓuttugol ngu neɓata haray tigi tigi on ko torondirɗen jeejindirɗen musidɓe julɓe tedduɓe wakkilo ɗen seenoɗen ka juulirɗe seenoɗen ka juulirɗe juuloyen hara tigi tigi on e nder ko juuleten ko haray ko nafata e moƴƴa inchallah haray hiɗen geli radio fotten gollen mum ko numéro ji ɗiɗi mari numéro oya ko 664 87 49 58 haray hiɗen weltani toon to Rachid foto hiɓe wakkilani hen ka masinji ton haray ko tooli moɗon meɗe weltani on meɗen jarni on haray iɗo wawi noddude fiyo en walliɗir haray musidɓe julɓe tedduɓe wattana yila haray wona e juma tun juuloyte iɗe reeni ɓurɓe ɗuudude ɓe noon ko e juma tun ɓe juuloyta ɓe gandi koy oya alyahudinkejo nde o yewtiduno e julɗo on o wi no woodi e moon ko on julɓe kono on haajaka e juulugol wo seede mum ñande woni on haajama e juulugol ngol wo haray tigi tigi on honno juma mon on e subaka mon on fota yeewugol ɗon haray holli assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum haray ɓeɗo ɓe seeni ke kono ɓe senti ke haray musidɓe julɓe tedduɓe ko tolimoɗo haray alyahudinkejo yeeti julɗo moodi tigi tigi o ñande woni subaka mon e juma mon no fota heewude wo haray ɗon o wakkilke julgol ngol yo nono hersini koy est ce que koko oɗo wooli ɗum na gonga ko gonga ɗey ene subaka men e juma men ko gootum geeƴe men e juma men ko gootum futuro men e juma men ko gootum harana ɓeɗo fof kaka quartier ɗon ɓe woni muuti nemmiji tan nden seeɗa
seede ko ɗon ɓe woni ñande wi'a go'o suumaye ɓe ara ɓe hebbina ɗeɗo juulirɗe ɓe sikka koye quartier goo ɓe yiwi miɗo ɓuri e taññinade kaka quartier ɗon ɓe jeeya ko ɗon kañum kadi ɓe woni e musidɓe julɓe tedduɓe ɓe wona ka quartier ɗon ɓe ronka wonde e juuloygol julde jama ɓe wona ka quartier ɗon ɓe ronka wattande yila e ɗum ɓe wona ka quartier ɗon waɓutu noddine hayya ala salat hayya alal fala e musidɓe julɓe tedduɓe miijite ko honɗum ɓe ɗo salliɓe me en woni e makande e kori yo are ka juulugol kori yo ale are ka malal e musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo on kara han o malirte si tawi woni o ha jakka e dina makko kam haray do so heɓa e malal haray ko ɗayni o woni heɓude ka aduna ga kadi kono amma ka lahara haray toon wala heɓude jon noon tournen page men on seeɗa hoten ka ɓe wonɓe darde lawol kisal to ɗiɗo weltaniɓe ɓe winda nde kono noon iɗen toriɓe kamɓe kadi onon wonɓe ɓen ka portoɓen ton he wattane yila deyi wata porto partare woɓɓe goo ronkimɓe juuloygol ka juulirɗe ma juulidugol e jama ma juulugol fiw kala golle ɗe goɗɗo gollata yo o eto hara ko fi julde nden o yekkini yeeso docteur Mouhammad wuri bari ɓe makani en ɗum Oustaz Abdoulaye Bruxelles ɓe makani en ɗum Oustaz Abdoulaye Belvi ɓe makani en ɗum ɓe tentinani en ɗum haray enen kadi wakkilo ɗen onon wonɓe ɓe gaɗa ton wata o yeebu nde ɗo julde haray ko tugga onno ko tugalal moolanagal e tugali diina haray no tawa e ko hannude wattande yila musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo men on Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓayruɓe fooyi foyere nden tiiɗi tawi tiiɗi kono tuma kala nde muusendi ndin ɗoyti on nanayɓe maka assala haray wattane yila nde ɗo julde haa ɓe feƴƴini hiɓe continue ngol ɗo konngol fi nde ɗo julde haray noon wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe hande sen daari en tawa moodi ɗeɗo juulirɗe meɗen nokkeli goo en tawa no yurmi yi on neɗɗo hino yeeyude ma himo soodude o nana hayya ala salat hayya alal fala o ronka accitude ɗum ɗo o yaha o juuloya o wakkilo jokkugol ɗon andu o jokki ko jukkintamo oɗo o jukki oɗo sennidira fes ko wiyete kon tono e tana fiw ɓayru kala ko o woni e ɗaɓɓude fewno ɗo kala ko o woni e etade heɓugol fewno ɗo haray mo wawi yawde juulugol o ronka juuloyde ɗum ɗon wona to no wona ndemo haray tanamo o heɓi on ɗon ko on ɓuri ɗuɗude wonugol makko o perdi yawgol ka juulirde ɗum ko tana ko tono mo ɗaɓɓiɗa o haray ɗum ɗa woni tana makko hiɗen ka radio fotten gollen dine fotten gollen dina kan ka numéro 664 87 49 58 haray ko tooli jama o hiɓe weltana hiɓe duwana hiɓe jarna haray musidɓe julɓe tedduɓe wata e weddito wata e yejjitu wata e ronku seenade ka juulirɗe juulo yen haray sen daari wono ɗe ayeje ɗe jannguɗen ɗo joni ɗeno holli en dey tigi tigi on neɗɗo o ko yo eto o ɓeydo e diina makko kan no woniri wo no woniri hara ɓeydande nden nde wona e ɓeydande labande ɓeydande nden nde wona e ɓeydande timmude haray noon en nani aya on haray tigi tigi o neɗɗo on ko yo reno moƴƴa o wakkilo o anda pellet allahu subhanahu wa ta'ala hino moƴƴi e makko wattane yilay ɗum musidɓe julɓe tedduɓe ndaren tum allahu subhanahu wa ta'ala o yewti en kadi ka suratu nur o wi en tigi tigi on koyen andu pellet haray honno fi nde ɗo julde wona ko hana welsindede wa aqimu salat wa atu zakat wa atiu rasul la'allakum turhamun e musidɓe julɓe tedduɓe ñinne nde ɗo julde totton oɗo zakka
oɗo zakka noon musidɓe julɓe tedduɓe karama koɓe men ɓe laɓɓinani en nu ndeyi angal ittugol zakka ko yeddugol allahu subhanahu wa taala. Zakka on ko yo itti woɓɓe koye e ndu lewru ɗo ittata hare noon ndu ɗo lewru jombente ha joni ndu yaltaw hiɗe wiya yon ɗuɗɗin horugol e mayru oto e yejjutu janngo ko alkamisa. Horugol ɗe ɗo sunnaje e ndu ɗo lewru ko hunde moƴƴere ko hunde kelɗunde ko hunde nde tawi neɗɗo on si o waɗi o heɓa e baraji molanaɗi moole ha joni ndu ɗo lewru hiɗen e mayru. hare no musidɓe julɓe tedduɓe koyen wakkilo koyen wakkilo koyen wakkilo wakkilo ɗen fota ndaari pellet neɗɗo julɗo on ko o etoto o moɓa baraji kon haray ko moƴƴere wonande haray oɗo zakka jama on yo wakkilo itta oɗo zakka o zakka no weeli ittude woɓɓe ɓen jiɓoto ko on nomi calculirta ko on nomi ittirta ko jelu ittete ɗum fof na ko satti na ko satti siɗa faala sottinde sattata few ko honno jawdi ma ndin ko ya a eto tigi tigi on hara a waway divise ndi fois 40 iɗa mari 1 million a divise mo fois 40 ko 25 million orta si tawi ɗa mari 50 million a divise ɗon fois 40 ko gotum kum ittata zakka jonna kadi miskimɓe ɓen oɗo zakka wona patron ɓe ɓen jeeyi hay si ɓe jeeyi ton ko baraji ɗi kono na kamɓe jeeyi yoɓe wakkiloɓe anda pellet oɗo zakka koko ɓe hani ittude wata ɓe weddito ittugol ɗum wata ɓe welsido ittugol ɗum min kokomi seediti ñande goo e ñalaɗe neɗɗo goto tawi o calculi zakka makko on tawi ɗi ɗuuɗa tawi ko 700 000 ɗi hawri o itti zakka on nden ñande o heɓi intérêt ko ɓuri 1 million 300 e hino o itti zakka o yolde ka ɗin ɗon sorti ɗon allahu o lontini ha allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko wi en yen wakkilo waɗen ko o yamiri en kon o lontinanay en tawi lontike musidɓe julɓe tedduɓe kono hande si en daari ko fewdiɗen ɗo en taway ɗum ɗo hino manki hakkondeji ma moƴƴa haray aya o wattani en ɗon wa atiyu rasul e doftogal nelaɗo la'allakum turhamun no gasa o yurminte o gandi no gasa jiɗin ka alquran goɗɗi ɗin pellet ti firete haray ɗo ko pellet allahu subhanahu wa ta'ala o yurminayi haray noon musidɓe julɓe tedduɓe en torike allahu subhanahu wa ta'ala yo o malnu en yo hisin en yo faamin en ko wonɗen e janngude kon o arsika en gollitirgol haray ɗo wakkilo ɗen e nde ɗo julde wakkilo ɗen fota e nde ɗo julde waɗirende no haniri waɗen ko nafata en kon waɗen ko moƴƴani en kon e muɗum haray wata en yejjitu sayyidna umar no fillani en hadis rasulu sallallahu alayhi wa sallam telen makka ɓural juulugol jama ɗo an ibnu umar radiallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ɗo ko geɗal sayyidna umar o woni ko fillani en amaki salatul jamaa afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja haray tigi tigi on ɓe maaki julde neɗɗo gooto on e juulugol makko ngol ka jama juulugol makko ngol ka jama hino ɓuri onno julde nde o juuli kanko tun darjaji 27 muttafaqun alay haray oɗo hadis ko fottaɗo e muɗum haray noon musidɓe julɓe tedduɓe si tawi woni ko ni woniri hino woɓɓe haajaka e juulugol haajaka e janngugol haajaka e wakkilagol haray hino holɓini haray musidɓe julɓe tedduɓe ko torondirɗen jeeñidirɗen koye en wakkilo koye en wakkilo koye en wakkilo haray hadis on kadi himo ka muslim salatun ma al imami afdalu min 25 salatan yusalliha wahda oɗo ko hadis nanduɗo e oɗa oɗo kañum kadi ko wonɗo ko sahi muslim
haray raqmu hadis on so ndaari ko 649 haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗum ɗo fof hino holla en ko yen wakkilo seeno ɗen ka juulirɗe juuliden e oɗo jama ko wowtano ɗo ɗum ɗo yo terte ɗum ɗo yo woɗɗite angal yewgol ngol ka juulirde wona ko moƴƴi wona ko nafata wona kadi ko wallata haray ko en watta jila haray musidɓe julɓe tedduɓe ha joni ɗen andintina janngo ko alkamisa horugol alkamisa e horugol tenen ko hunde moƴƴere molanade nde tawi hiɗen andi nelaɗo men o Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki fi muɗum wakkiloɗen musidɓe julɓe tedduɓe janngo ko alhamis hande ko alarba inchallah haray tigi tigi on si wakkilama jokkama moƴƴinama haray ko baraji woni ko wodani en haray noon watta ne yilay ɗum haray musidɓe julɓe tedduɓe haray anden pellet nde ɗo julde en gana welsinade fi mayre haray kadi wata weddito ɓeɗo sukaɓe ɓeyden ɓe naɓorde ka juulirde tawi tum en senodi e maɓɓe ɓe tuninoyta ton naɓorenɓe si tawi ɓe wawi kadi laɓɓinade ɓe wawi honno towude duuɓi haray ɓay duuɓi ɗin towi tono ɓe heeɓi honno kelle fuye ma kelle fuye on ɓattike haray kamɓe kadi ɓe wakkilo ɓe juuloya to ɓe wakkilo ɓe juuloya wata ɓe wi'u tun juuloygol ngol ko mawɓe ɓen tun juuloyta kamɓe sukaɓe ɓen ɓe yahata ton se daari ka berɗe haray ber gaburuji ber sukaɓe no ton gaburuji ber mawɓe no ton gaburuji ber duyiɓe no ton gaburuji ber tigi tigi on honno wonɗo o wonɗo no ton haray musidɓe julɓe tedduɓe en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo malno en o hisina haray wano hankini koko rewri e hoore amin kawtanɓe amin kelɗuɓe feƴƴini haray tigi tigi on yo allahu subhanahu wa ta'ala o yaafoɓe haray ɓayruɓe fooyi ɓe fokkintinaka labtane ɓe wi'i moodi min on hiɗon nabudelan ka labtane kono dow kaka ley bantangi min mi fokkiti tawi tigi tigi on hiɓe andi berɗe ɗen ɗon bantan jeno ka berɗe ton ɓayre ɗon ɓe makiri ni musidɓe julɓe tedduɓe ɓe yehi ka labtane ɓe wona yalton 10 minutes ɓe feƴƴini en torki allahu subhanahu wa ta'ala on yo allahu on yaafoɓe yarlo hara noon ɓayruɓe feƴƴini haray tigi tigi on ko andaɓe kadi moƴƴa ka fotten gollen guine wonno ɗon ko ɓaawo ɗo woni ko ɓe woni ko monsieur Diallo woni ko ɓe makete haray sukaɓe ɓe ngano andi ɓe moƴƴa haray ɓe feƴƴini ka labtane ɓe artira ɓayro hewti ka jasaygol ɗum ɗo yettina wonde makka ka ley bantangi ɓe wiuno hiɓe senade acce waɗanen ɓe kaɓe maaki ɗon yaha jasoya ka ley bantangi kaɓe maaki ɗon tigiri ɓe toɗɗino hay ɓe maaki sengo funnange haray tigi tigi on ɓe juula hanki Carrefour Constantin ɓe wattinoya haray iɗen toraniɓe du'a en torike jama on fof muññagol e yarlagol yo allahu on fewni e yaafoɓe yaafoɗa ɓe yaafaɓe julɓe o yaafo en kadi so ƴettita haray ka radio fotten gollen guine karamokoɓe ɗuuɗuɓe senotoɓe ɗo ɓe waajo ɓe reway ka maɓɓe si ɓe hewta ka studio ma si ɓe jippike ka studio ɓe senoto ɓe hiwro mawɓe ɓen haray tigi tigi on en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo allah on fewnu ɓe yaafo yo allah on yaafo ɓe yaafoɗa ɓe yaafaɓe julɓe yo allah on fewnu en o yaafoɓe o malna en o hisina haray noon ko torodirɗen jeejidirɗen wono ɓeɗo andiri ndeɗo ñalade maɓɓe ni enen kadi wakkilo ɗen anden ɗeɗo ñalaɗe meɗen anden on tigi no ɓorno yo coñci hara ko yo ɓortiɗi neɗɗo on hino hippo kufuni hara ko hippitemo himo watto paɗe hara ko soloyteɗe haray anden ɗum haray hay e gooto tigi tigi on anda ko honde tuma o mayata e ko honto o mayata e ko honno o mayirta ɗum ɗo goto men anda ɗum
en turki Allah subhanahu wa ta'ala yo manno en yo hisingen yo famin en ko wonɗen e jangude kon o arsika en gollitirgol haray ko fiinde ɗo julde wonno ɗen e andintinde oɗo jama fi yoɓe warta yila e ngol ɗo juulugol haray tigi tigi o neɓata hewta ka wonɗen e waynodirde haray miɗo wi'a on min ko Mouhammad julde Diallo jibinande Bagnan labe andira ɗon Bagnan technology service e lawol kisal haray hiɗo weltana hiɗon jarna hiɗon tolna wallite oɗo radio fotten gollen guine publicité ji mon ɗin adde e radio on wallite oɗo radio so tawi onon o waɗata hiɗon andi waɗayɓe humpiteɓe holleɓe yewteɓe waɗugol publicité ka radio fotten gollen guine no mari nafa moƴƴa non min oɗo service momi jogiiɓe waɗaninolam nafimmi moƴƴa woɓɓe goo kadi senike gaɓe waɗanama hino nafude ɓe moƴƴa ha wetango hande woɓɓe yimɓe ɓen no addude publicité ji mum ɗin kono ɓay haray no wodi ɓe senaki hiɗe wiyaɓe ko tooli maɓɓe senagol ngol haray ko musidɗo mum o Mouhammad julde Diallo haray wonno mi inniri noon haray numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 ko tooli moɗon ka lawol kisal tooli moɗon e oɗon service haray miɗe wiya on ko ɗo wonɗen e hattude haray musidɓe julɓe tedduɓe koye wakkilo e fingol ɗo juulugol mo kala e men yo wakkilano hoori mum wakkilano sala mum haray tigi tigi on siɗo wakkilade ko fimen wonɗen e waɗude haray ko ɗo wonɗen e darade miɗo wiya on rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atim lana nurana واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أرى مسجد تدبر هاجوني نوونري أرى تيجي واللي الموجة في يوم بيدو فامو كادو دينا أرى wedditaki ara en weltidaki ara ko tooli moɗon inchallah aray mi weltani ko fotan janni moƴƴa aray ko wakkile ko moƴƴa ko famire dina ka aray tigi tigi o ko tooli moɗon ɗo weltana ɗon do ana fota hande pellet Allah subhanahu wa ta'ala ko tigi tigi on honno o moƴƴike meɗen joni noon nde ɗo moƴƴinande wakkilo ɗen fota inchallah hara en waway honno wakkilade inchallah haray tigi tigi on o weltanama onon kadi en jarnama fota yo allahu subhanahu wa ta'ala on weltana en haray musidɓe julɓe tedduɓe on fof moɗon mi weltanike on min du'anike on min jarni on haray ko taneri woni ko wonɗen haray 7e étage haray tigi tigi on ko saare men Konakiri nden ni telemma mattotori ni haray to teddugal e moɗon haray tigi tigi on ko tooli moɗon ka lawol kisal ko tooli moɗon e programme ji ɗin haray miɗe weltani on du'ani on fota yo allahu subhanahu wa ta'ala on weltano en haray musidɓe julɓe tedduɓe famen dey haray kaɗo dina meɗen ko yamir ka en no juuliren haray wakkilo ɗen nde ɗo julde meɗen haray e weltidaki haray noon kala ɓe famali oɗo mawdu hiɓe wawi noddude tigi tigi on haray ɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe hiɓe wawi noddude ɓe wallite e ko ɓe faala famude kon ɓe wallidiri e muɗum haray musidɓe julɓe tedduɓe ko tooli moɗon hiɗo weltana hiɗon du'ana hiɗon jarna allahu subhanahu wa ta'ala o moƴƴike meɗen o okki en ha o okki en kaɗo dina haray musidɓe julɓe tedduɓe koye wakkilo moƴƴa wata en jaɓu few jeyede e yimɓe ɓe tawi hara haajaka e finde ɗo julde hara haajaka e kaɗo dina mum hara haajaka no jangira hara haajaka no wawira hara haajaka few haray ɗum ɗon ɗiɗi haray ɗo ko ɗo woni ka radio fotte gollen guine woni haray wano o Carrefour mo yiyo toon to haray ko taniri on ni inchallah haray ko goɗɗo lawol ƴawri causa haray causa on ko tele yeeso ga fi en faamu haray yeeso ga on ko matoto haray fi en faamu tigi tigi on haray ɗiɗon gueli ko
taniri woni ko wonɗen inchallah ara miɗe wiya on saɗi moɗon o tooli moɗon meɗen du'ani on meɗen weltani on meɗen jarni on ara inchallah oɗo wonɗen e hattude fi en waw andude pellet kaɗo dina meɗen haray tigi tigi on hikka yamiri en juulugol hikka yamiri en horugol hikka yamiri en waɗugol moƴƴereji ɗi haray yo allah subahanahu wa taala moƴƴina en yo malnu en yo hisin en haray oɗo wonɗen hattude miɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah.